tala whātu talafo la Radio Samoa i le nei fo i aso ngafua, malo le soifua manuia, usi mai lau whaafonga o tala o tai au. Ua i oe au se tālia e toe ta tala le whiawa isa o loto e au noa ma le whaanofo e sea, mō tangata South Island. O le whaasilisilanga le anatu ina mai ana nafi ma e whaapea e a mataloa ia mai le toe tasi le minute i le se fulu lua o le po a tai au. Mai le pule sili le soifua malo loina au se tālia Paul Kelly o le a whaatangana o le ata lia iso o se tasi mai le South Island o lo e ni usila wa umatu i e lua o le COVID. Neka tev siaki na whai e tono le fitu se fulu lua i tūla. Ma i taunu watuanga i sa o i a inga manofuanga i no nofuai, ai le o nofuanga whaanofo e sea. O pāte se foi o le awa atu i lea sa o lo tonga e tatawana tautino e le i ai le North Island i tono le se fulu wha aso tāluai. E lo i se swinga mo tangata North Island ona o le mawalunga o le lamatia i le Delta, ma o lo tu mau pele whaanofo e sea mo ia tangata pe atau nui au se tālia. O le aso tolo se fulu o ke topa e toi loiloa ia au se tālia lana whaai unga lewa au mai. Ai mai ni usila nei wa whaamaunia mai e le so upo le malo e le o iai se swinga i ona tua oi, lea e au fele whaanofo e sea o pāse se taunu mai fafo, au fi ai ma au se tālia. Se fulu tolu tau sanga le matua o le atali i a Junior Tofa, o lo mo o mia le fesoa soani mo ta o tongolo na fatu, ona o a afianga mafua mai i le fever rheumatica. O le whaiunga le tau sanga i lua afe se fulu iwa, na malanga mai ai Junior i ni usila nei mai Samoa e asiasi mai i a inga. Peita ai ono o le COVID le amatanga o le tau sanga i lua afe lua se fulu, na le mawhai ai ona toe foi. Muli ane le tau sanga ta aluai, whaato a maa weisiaki na whaia, ua afialo na fatu ona o le fever rheumatica. Ona ele ono fo maule atali o lo ofa amautu nei i o tarai au kilani. O lea ele ai ma se fesoa soani mai le malo ni usila e mawhaio na anga va ai. Be fesoa soani ai ilona taotonga. Tu atu fo i fesoa soani ale soifua malo loina i Samoa. Ele o iai fo isatali ona o lea maua Junior i le mai o lo i fafo ma le atunu. O lea wafaya fa apitoa se sa ilinga se le ni lunga le give a little page e fesoa soani ai i a Junior. Ma e tatau na whaialo na taotonga ile itale kerisimasi. Tu u fantasia talafoa silia ma le ono se lau fa se fulu sa mariang le lei wafoa ia le silia ma le 5 se fulu 5 afe ta la ni usila mo Junior. I totono o le tolu aso. Ma e ono se fulu 5 afe ta la le tupe o lo sa ilia mo lo na taotonga. O se taunu unga manuia na o iai le Super Saturday ni usila pe ona whaia wha apitoa mo le tui o le koviti. Se lau afe tui na tuli, pe tai se lau tolu se fulu afe ma le lua tui na whaia i le asa tonai. O au kilani na whaia i le wha se fulu tasi afe ma le valu se fulu tasi o tui, ma o lea ua valu se fulu iwa pasene i aitangata au kilani anga vaa, ua uma tui mua mua. Moli maule whaatau na sili o le soifua maloloina Dr. Ashley Bloomfield o matati anei na whaatutu i le Super Saturday na whaia. Mua, wha afe lua se lau mo na tupu tangata Pasifika na ngai mo tui mua. Ai silia ma le valu afe na whaia tuilo na lua. O se aso fo'i na whaamawina i le maua lunga o le whainu mero o tangata maori na ngai whaia tui. Lea e silia ma le lua sfulutasi afe tui. Mo au kilane i saute, lea na tele na mawai cases whaamauni o le Delta. O se fianga tele le pule nu o au kilani Phil Koff, le to a telo i lato na ngai whaia tui. I le tuu whaatasinga o tui i totono a New Zealand atoa, o lea ua valu se fulu 5% tangata kiwi anga vaa mo le tui ua uma tui mua. Ai ono se fulu 5% tangata ua uma tui e lua. Mai tangata so e whaapitoa i totono a New Zealand, o lato langolangoina le to e whaia o se isi aso whaapitoa whaapea mo tui. Inisio tala il COVID i le whaiunga le vai aso. 5 se fulu tasi cases o le COVID reportia mai ana nafi to el community. 4 se fulu fitu au kilani, ma le 4 mai Waikato. O le 2 fulu valu ia cases wha amaonia e feso ta ia tu sama reportia le soifua malo loina. Ai 2 fulu tolo lo so e pea, ona ele ini so tanga. Whaiunga le vai aso lea fo isa ato e whaia ile solo te te elo na lua a ila ato lo te te e le whai o tapo le COVID. Reportia le Herald e silia ma le lua afe i latou na whaatasitasi e whaaleolo latou le langolango ino tapu, ai mai se ta iala tu ina mai le malo. O lea whainu mera e le o whaatanga ina i lalo le face mua o le lapata inga vaenga tolu au kilani o lo iai nei, ma e whaapea o le to atele le i whaia ni masks po o ufi fafonga. Tu o fantasia talo tai au, le ise isi wa molia pe tai, whaamaonia e leo i tala le Herald, o lo o va aie molia i latou na tu o fantasia lea te. O le te na whaatumulia i le paka le Auckland Domain na toe tu la i e fo le taita i le Destiny Church, Brian Tamaki, lea ua mo lia i le tu la fono ona o le te na whaia mua. Ma we telefo wa wha o popo le whai numero tangata i le te whaato a umatu, whaatusa i le te na mua i whaia i le lua vai aso tāluai.
Tala whaai o le tae au, o loo so e so ele maliu o le tamai le 11 sulu atu il whale mai midon moai au kilani, ai maliu. O le ua umalo na soifua na taunu il whale mai petu sa le afo le valu i le pole asa to nai. Ma manu anga tu ngā, ma o so e nei e leo o se mata upu na whaau o e se tasi le maliu i te ia. I ulu wai reporti o so e ngā whai nei, whaapea sa iai lea ta mama nisi i mangele i le afiafi lava leo le asa to nai. Ma o le ana amata whaatala noa e leo lea pito nu wana nafi. O lo o whaau au so e ngā le taimi nei e le ngata le mafua anga o lona maliu, ai whaapea i male awala na o ane ai le whale mai. Tala nao le nei tae au, manuia le amtangol vai aso.